дар меҳмонхонаи Хаят Реҷенсии шаҳри Душанбе маросими ҷоизасупории беҳтаринҳои футзали Тоҷикистон баргузор гардид ва барномаи футболи тоҷик раванди баргузории ин маросимро пешкаши шумо мекунад. хош, ман ҳамин толори барҳавое ки расо баъд аз 1 соат дар ин ҷо ин маросим баргузор мегардад. Айни замон дастандарткорон охирин омодагиҳоро барои баргузории ин маросим карда истодаанд. дӯстони азиз, чӣ гуна ки гуфтем, дастандарткорон охирин омодагиҳоро дар ин ҷо дида истоданд ва меоем мо назди мизе ки дар ин ҷо ду баранда ва коргардони ин намоиш якҷоя кор карда истоданд ва ман мехостам аз Бону Шамима оғоз кунам, зеро Бону Шамима ҳам замоне ки дар телевизиони варзиш кор мекард, мунтазам дар ин маросимҳо ширкат мекард. Шамима Бону, хуш омадед, аз дидори шумо шод ҳастем ва бигӯед ки чӣ омодагӣ дорем. خب تشکر زیاد آمادگی با چورابینی امروزه فکر میکنم که از چورابینی‌های قبلی چندان مشکلی نداره. مشکلی ندارد اما فرقیت‌های خصوصی دارد. یعنی میبینید. شکر تجربه هست و در چنین چورابینی‌ها آدم‌ها اگر خیال کنند که از هم مهم آمادگی جدی است، نه در مورد اول تجربه می‌استد. اصلا میروار فرقیتی هست میانی مثلا فوتبال کلان و فوتبال منظوری من مراسمی برگزار شدن فوتبال کلان و فوتزال اصلا بله است. نامیناسی‌ها در فوتبال کلان با مراتب بیشتر هستند، خود می‌دانید و خواه نخواه با تمام احترام نسبت فوتزال فوتبال ورزشی رقم یک است. تعداد اشتراکچیان، مخلصان، هواداران، مسئولین در مراسم‌های فوتبال زیادتر هستند، اما فوتزال امسال مراسم جنبستی سال و مراسم جوده‌سپاری در حاشیه نتیجه‌های تاریخی برگزار می‌گردد. از همین لحاظ فکر می‌کنم که مراسم جوده‌سپاری امسال از سال‌های دیگر کلاً فرق کننده خواهد بود. میروار البته نمیتونم تو رو از برگزاری بازی‌ها نپرسم، چون که چند بازی رو هم شرحی کردی و البته خوب می‌دونی که مثلا چی موسمی بود که پشت سر شد اصلا. اگر ما تنها باشگاهی رو به اینوبت بگیریم، تعداد اشتراکچیان زیاد شد، این خرسندی بخش است. سالهای پیش شماره کمتر بود و چون که مسئولین میگویند سالهای آینده باز شمارهشان بیشتر میشود. توجه به فوتبال بیشتر شده است. سالهای پیش اگر ما متوجه میگردیم که بازیگران فوتبال ترک فوتبال کرده به فوتبال میگذارند، فعلا باشد جوانانی پیدا شدند که از خردسالی تنها فوتبال بازی میکنند. این هم خرسندی بخش است. سورو کمپانیا عنوان قهرمانی رو برای خود برگرداند. بازگشت سپر از همه مهم، یکی از دسته‌های قوی ترین تاجیکستان به صحنه فوتبالی کشور، این هم خرسندی بخش است و نمیتوانیم قید نکنیم بازی‌های بین‌المللی که در شهر خوجند برگزار گشتند نوبسته از نتیجه‌های عمومی دسته‌های بله آمدن فالکاو بسیار یک رویدادی مهم بود و تجربه خوب گرفتن بازیگران دسته‌های تاجیکستانی. موفق باشید. من فکر میکنم که شما و شمیمه بانو این مراسم رو البته با کمک فیروزجان در سطح بلند و بالا برگزار میکنید. سلامت باشید، موفقیت برای شما. خب دوستان عزیز، باز هم ادامه دارد. البته آمادگی ها من صدا را میشنوید. 3 2 1 آمادگی ها ادامه دارند. ما هم آماده میشویم. مؤسسی دسته سورو کمپانی تاجدین دولتوف. این موسم خیلی موسمی بابرار بود. برگشت چمپیونی سورو یک بار دیگر مبارک باشد. خیلی خرسند هستیم. سالی بابرار شد که قهرمان شدیم. چه هدفی مقصدی ما داشتیم، به مقصد ما رسیدیم. آینده با کوشش میکنیم که لیگنری رو تجربهشون بالاتر بیاریم که فوتبال وطنی رو میهن رو از این زیبا شروع کنیم.
ҳамакнун фикр мекунам ки имсол низ аз ҷониби шумо дар назди роҳситоди мураббиёни дастаи Сорок компания танҳо ва танҳо чемпионӣ гирифти ҷом, суперҷом ҳама истодааст албатта. албатта ҳадаф ҳамин аст. мақсад ҳадаф қаҳрамонӣ аст, суперҷом аст, ҷом аст. хай бо вақт нишон медиҳем. хуб, чӣ мавсиме буд пушти сар шуд барои дастаи Сипар? Мавсим хуб буд. Баъди ки як сол танаффус буд дар тими мо дар лигаи касбӣ. Баъд ҳам гуфтам мумкин нест ҷои сеюма дар лигаи касбӣ гирифтем, ҷои дуввум дар ҷом. Мавсим гуфта метавонем ки хуб гузашт. Баъди бозгашт мавсими хуб. Бале. хуб, ҳамакнун чӣ мақсадҳое дар пеш аст? Фикр мекунам ки Сипар имсол боз бо роҳияи қавитар ҳамакнун ба лига ворид мешавад. Бале, албатта ҳамчун Сипари пешина боз баҳои бозингар, мураббӣ боз ба натиҷаҳои хубтар бояд расем. خوب اشتراک کردیم برای لیگ فوتبال تاجیکستان. چند تا لیگنر هم دعوت کرده بودیم. بازیگری محلی اساسی داریم ما. خیلی نه اشتراک کردیم. از آخران نتیجه ها کمتر از سبب بازیگرا مجروح شدند و همین مسئله ها شدند که ما آخرش به انجام نرساندیم. ولی خیلی خوب برآمد کردیم با همه کماندا. خیلی خوب بازی کردن بچه‌ها. باوری دارم که با سال 2025 هم خیلی با ناز اشتراک کرده به تیم ملی کمک خودمون میرسونیم، بازیگرای جوان تیار میکنیم. شما همچون راهبری کلوب در نزد ستاد مربیان دسته امسال چی وظیفه میگذارید؟ اگر باوری کامل دارم که اگر حکومت شهر و سرپرستی ما با جناب مزبوط دستگیری کردن، ولی اگر دستگیری کنم من نقشه دارم که مربی خارجی بیارم. بچهای جوانی استراوشنی داریم که برای هم تیم ملی هم برای شهر ما آماده کنیم. میخوایم با لیگنرهای خوبم بیاریم برای ما در کار است، چون سطح فوتبال پیش رفتگی. خوب، زیاد شدن سطح دسته های فوتبالی در لیگ البته این به نفع کار است. بله ما میخوایم بسیارتر شود دسته ها، رقابت بسیار میشه. بعد از صدا دادن سرود ملی دیرکتور گنرالی فدراسیون فوتبال تاجیکستان فرقت احمدجانov با طور مختصر از موسم گذشته برای فوتبال تاجیک نتیجه گیری نموده با نظر داشت شرکت منتخب ما در چمپیونات جهان آن را برای فوتبال کشور سال پیشرفتی بزرگ معنی داد کرد. ما از برشت دادن بازی فوتبال در داخل کشور ما امکان پیدا میکنیم که سطح کسبی فوتبالبازان خود را تقویت بخشیم و آنها موفق شوند که در مسابقه‌های بین‌المللی با دسته‌های پرقوت فوتبال آسیا و جهان رقابت سزاوار نشان دهند. سپس از جانب لیگ فوتبال تاجیکستان با آنهایی که در روند موسم گذشته با لیگ فوتبال کشور همکاری‌های قوی داشتند سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شد. Ваши аплодисменты, дорогие друзья.
щедрые подарки от главного партнера компании «Орио». телевизиони футбол низ аз таваҷҷӯҳи шарикони мо дур намонданд. боз як тӯҳфаи дигар аз ҷониби «Орио». албатта чунин маросимҳо бахшҳои фароғатӣ низ доранд ки дар миёни қисматҳои маросим хеле рӯҳафзоанд. با انجام یک بخش خرد فرهنگی قسمت سپردن جایزه‌های بهترین سال شروع گشت. به همین ترتیب چهره امیدبخش سال را بازیگر دسته سامان رمز امراخانов صاحب شد. باید گفت او برای نخستین مراتب امسال به هیئت منتخب کشور دعوت گردید. رمز امراخانов از دسته سامان دانشگاه ملی تاجیکستان چهره امیدبخش موسم اعتراف می شود. جایزه بازی تازه یا خود فیر پلی با دسته پایتخت همچون دسته تازه‌کار موسم داده شد. جایزه فیر پلی برای بازی شفاف، برای از همه کم کارت زرد و سرخ گرفتن، یعنی که دسته است که از همه کم دقل بازی کرده است. این موسم مخلصان در سامانه لیگ فوتبال تاجیکستان اقبال واصف بازیگر دسته سپر و منتخب فوتبال تاجیکستان را همچون بهترین بازیگر دانستند و با او جایزه بهترین بازیگر سال از روی فرضیه مخلصان داده شد. خوگو کاردوزا بازیگر دسته سورو کمپانیا جایزه بهترین بازیگر خارجی را از خود کرد. رقابت برای دریافت جایزه بهترین دروازه‌بان سال خیلی پرشدت بود. سعید ترابیده دروازه‌بان سورو کمپانیا بهترین دروازه‌بان موسم دانسته شد. اگرچه موسم گذشته برآمد دسته استراوشان چندان باورا نبود، اما در این پس منظر کاری هجوم کننده دسته شوکت پولادوف خیلی باورا بوده موفق به گرفتن جایزه نشانزن بهترین سال مشرف گردید. سوال‌های عادی میدیم فقط میتواند که هانه جواب داد کفایه. و دروازه سورو گل زدی؟ همون قدر بسیار زد که دیگر یاد ندارد. زدی؟ با استقلال. یعنی که یک موتیواسیون باقاله برای موسم آینده است. مبارک باشد بار دیگر جایزه. سلامت باشد. موفقیت خواهیم در موسم آینده. چنانچه انتظار می‌رفت سرمربی دسته سورو کمپانیا و منتخب تاجیکستان پیرو واحدوف جایزه بهترین مربی سال را به دست آورد. تحت سروری او سورو کمپانیا مرتبه پنجم امسال عنوان چمپیونی را به دست آورد. منتخب تاجیکستان باشد برای اولین مراتب در تاریخ خود به چمپیونات جهان راه یافت. پیرو واحدوف باری پنجم در کارنامه خود بهترین مربی موسم اعتراف می شود. پس از ناکامی های موسم گذشته توانست که باز هم سورو را به چمپیونی آورده رساند در سوپرلیگا و در جام تاجیکستان. البته انتخاب برای بهترین بازیگر سال خیلی مشکل بود.
зеро дар мавсими сипаришуда беҳтаринҳо зиёд буданд, аммо миёнашон муҳаммад шарифов бозингари дастаи истиқлол беҳтаринтар буд ки ба гирифтани ин ҷоиза ноил шуд. ростӣ барои ин ҷоиза соли гузашта низ арзанда буд, аммо имсол беҳтарин эътироф гардид. бояд гуфт ки яке аз асосҳои муайян кардани ӯ ҳамчун ғолиби ин ҷоиза аз ҳама бештар дар ин мавсим беҳтарин бозингар дар майдон эътироф шудааст. 8 маротиба ҷоизаи MVP гирифтааст. баромади мунтахаби кишварро ба қисмати финалии чемпионати ҷаҳон дар соли 2024 метавон густурдатарин гоми пешрафт дар таърихи футзали тоҷик номид ва албатта ин пешрафтҳо ҳеҷ гоҳ бидуни қадршиносӣ намемонанд. чанде аз узви мунтахаби футзали тоҷикистон ба гирифтани унвони устоди дараҷаи байналмилалӣ шарафёб шуданд ки дар ҳоли мутантан ин шаҳодатномаҳо ба онҳо супорида шуд. ва аз шахсони расмӣ хоҳиш мекунам ки дар саҳна боқӣ монанд. ҳар нафаре ки имсол сазовори ҷоизаи инфиродӣ гардид ба саҳна таклиф менамоем барои гирифтани акси хотиравӣ. марҳамат. دل من خانه تو دیده کاشانه تو به این خانه چه خوش آمده ای آمده ای دل من با دل تو دل من منزل تو بلا بفسانه چه خوش آمده ای آمده ای بلا بفسانه چه خوش آمده ای آمده ای تو به این خانه چه خوش آمده ای آمده муборак бошад. раҳмат. чӣ мавсиме буд ки пушти сар кардед? нишонзан кушидед. фақат ягона ба дарвозаи истиқлол гол назадед? ягона ба дарвозаи истиқлол гол назадам, дигар ба ҳамаи командаҳо гол задам. оянда кӯшиш мекунам ба ҳамаи дарвозаҳо гол зада ба қурраҳои баланд расам. усулан мавсими гузашта мавсими мушкил буд. командаҳо ҳамашон пурқувват буданд, аммо мо кӯшиш кардем дар оянда бо ҳаракат мекунем хатогии худро ислоҳ намоем. момаҷон муборак бошад. раҳмат барои табрикот. чемпионатро баъд ҳисобра мекунам барои худам, барои даста финала ба дастаи ки пурқуввате ба дастаи соҳиби компания бохтем. аммо кӯшиш мекунем ки бо солҳои дигар беҳтар кӯшиш мекунем беҳтар бошем. хуб чӣ эҳсосе ҳаст масалан беҳтарин бозингари мавсим будан? ҳамин чӣ эҳсос аст аслан? дар пушташ ин қадар заҳматҳо, меҳнатҳо, бедорхобиҳо аслан чӣ аст? рости гап аз аввали мавсим сар шудан як ният доштам ки ҳамин сол бозингари беҳтарин шам, аммо дар мавсим ки охир расид қаҳрамониро ба дастам овардем, умед надоштам рости гап ки ман бозингари беҳтарин метан, барое ки будам бо бозингарое ки беҳтар бозӣ карда буданд, соз бозӣ карда буданд. акнун намедонам аз рӯи бо чизи со MVP касе бисёр шуд, бозингари беҳтарин дар ҳар як бозӣ касе бисёр шуд, аз рӯи инҳо ҳисоб кард, касе ҳисоб карда бошад, ҳана карда бошад ба ман ин мукофотро дода бошад. раҳмати калон мо кӯшиш мекунем ки сол то сол беҳтар бошем, хизмат кунем барои футзали Тоҷикистон. дар ин қатор шаҳодатномаи устоди варзиши байналмилалӣ ҳам гирифтан хеле шарафи бузург аст. инаш чӣ эҳсос аст? эҳсосҳои ҳамин сол гуфтаам, эҳсосҳои ногуфтанӣ буд, эҳсосҳое ки футзал ҳамин қадар орзуҳо доштем ки мо чемпионати ҷаҳон бароем, рости гап чемпионати ҷаҳон бароем дар ҷоми осо хеле хуб баромад кардем. эҳсосоти нагуфтанист, хеле хирсан будем, хеле шод будем ки мо як чӣ мондем, як таърих мондем, барои худмон бас ҳам кунем, шаймон намешем, барои ки ҳар як хотироти хубе буд барои мо. ана эҳсосоти хеле хуб. саломат бошед, ташаккур. хуб, аз мавсими нав чӣ интизориҳо ҳаст? аз мавсим нав ба фикрам истиқлол чемпион мешавад? аз дастаи истиқлол ба фикрам ки ин мавсимро анҷом додам, ба дастаи нав мегзарам. агар махфӣ набошад кадом даста аст? ба фикрам ки сипар, дастаи сипар медонам. ба ҳар сурат ҳар ҷое ки набошӣ барои ту муваффақият барор кунед. саломат бошед. якум бо роҳат ба
чемпионати ҷаҳон гирифтем, дастоварди асосӣ ҳамин аст ба фикрам. барое ки мо дар чемпионати ҷаҳон бозӣ кардем, мухлисон рафтан дидан бозиҳоро. бисёр як фазои идона буд барои мо ки бори аввал тоҷикистон дар байни 24 давлати беҳтарини дунё бозӣ кард. пайравҷон, аслан шумо бори чандум аст ки ба ин унвон мушарраф мешавад? усулан дигар як чизи муқаррарӣ аст ё ин ки ба ҳар сурат дар пушти ин унвон ба даст оварданҳо заҳматҳои зиёде ҳастанд ки ҳамакнун як эҳсоси хуб ва бедор мекунанд? бори панҷум аст ҷоизаро мегирам, лекин сол ба сол душвортар шуда истодааст ва чӣ қадар ки душвор мешавад, ҳамон қадар ҷоиза ширинтар аст, барое ки рақобати сахт аст, дастаҳои пурқувват ҳастанд. ҳамин соли мавсими гузашта бисёр дастаи Амонатбанк, дастаи Старавшан, дастаи Истиқлол, дастаи Сипар бисёр як рақобати хуб нишон доданд ва вақте ки рақобат аст, дастаҳо баробар ҳастанд, ҷоиза ҳис мекунем ки ҷоиза як бо меҳнат, бо заҳмати зиёд оварда шудааст. ин меҳнати ҳам аст, асосан аз роҳбарони даста аст ки ҳама шароите муайяд кардан, бозингарон сарҷамъ шуда тавонистанд ва ҳамон ҳадафҳое ки доштем, ин ҳама меҳнати ҳама аст. бозингарони мунтахаби мо ба гирифтани шаҳодатномаи устоди дараҷаи байналмилалӣ мушарраф шуданд ва фикр мекунам ки хизмати шумо дар ин ҷо хело ва хело арзанда аст. хизмати ҳама истоди мураббиён аст. аввал мо бояд миннатдории худро ба роҳбарияти федератсияи футбол баён намоем ки ба мо пеш аз бозиҳои осиёи ҳаҷуми ҷаҳон бисёр шароити хуб фароҳам оварданд ки мо тавонистем як омодагии хуб гирем, тайёрии хуб гирем, бозиҳои рафиқона бисёр гузарондем ва дар як ҳолати хуб ҷисмонӣ варзишӣ ба ҳамин мусобиқаҳои бонуфуз сафарбар шудем. аввал бояд роҳбарияти федератсияи футболро миннатдорӣ баён намоем ва ҳама истоди мураббиён аст. ман сармураббӣ ҳастам, ёрдамчӣ дорам, мураббӣ, таҳлилгар дорем, маъмур дорем, духтур дорем, ҳама сарҷамона ба меҳнати ҳама даста аст, барое ки футзал худаш бозии даставӣ аст. муваффақият дар мавсими нав. пайрав умед дорем ки шумо ҳамин сатҳа поён намекунед ва аз соли ояндам ҳамин унвони беҳтарин мураббии соло хоҳед гирифт. кӯшиш мекунем. ташаккури зиёд. фикр мекунам ки як мавсими хуберо ҳамаи мо шумо пушти сар кардем. дар давоми мавсим ки беҳтарин шуд, ки дар беҳтарин бозингар буд, ба фикрам бешубҳа имрӯз бозингаро дар ҳайати беҳтарин тағйир буданд. яъне ки маълум буд ки аллакай мусобиқа камтар дигаргун шуда истодааст. яъне солҳои пеш як бозингар қариб ки ҳар сол ҳамун ҷоизаро мегирифт. ин сол бовар кунед, ман худам дар ҳайрат будам, ҳама тағйиру иловаҳо буданд. ин аз он шаҳодат медиҳанд ки аллакай рақобатпазирӣ аст ва бозингарҳо бояд кӯшиш кунанд ки дар давоми мавсим ба беҳтаринҳо шомил шаванд. акнун моро мавсими нав баъд аз чанд рӯзе дар пеш аст. тайёрӣ ҷиддӣ аст. бачаҳоам аллакай тайёрӣ ҷиддӣ дида истоданд ва чӣ хеле ки шумо медонед Сипар соли гузашта як-ду сол танаффус буд ва соли 2024-25 иштирок кардам ва бениҳоят хуб нишон додам ва дар се ҷоизадоро буданд ва фикр мекунам имсол аллакай дастҳо ҳамаш пурқувват мешаванд. дастаи нав таҷрибадор, яъне дастаи Сомон ҳам дар якум соли бозӣ мушкилои худро дидан бартараф мекунам ва имсол фикр мекунам ба қувват шуда мебиёям. дар охир ҳамаи ҷоизадороне ки имрӯз ҷоиза гирифтанд табрик мегӯям. ба ғайр аз чорабинӣ, яъне ки як хурсандии дигар аст, яъне дастаи мунтахаби футзал шаҳодатномаи устоди дараҷаи байналмилалӣ гирифтанд ки онҳоро табрик менамоям ва фикр мекунам масъулият дигар мешавад, вале ифтихор аст. ва дар охир ба ҳама сарпарастон, касоне ки саҳм доранд дар ҳамин чорабинӣ дар давоми чемпионат, ба ҳамашон миннатдорӣ баён мекунам ва умед дорам ки бо солҳои дигар дар якҷоягӣ бо сарпарастон ҳамкории мо зичтар мешавад. инак маросими ҷоизасупории беҳтаринҳои футзали тоҷикистон ба анҷом расид. беҳтаринҳо мукофот ва ҷоизаҳои худро гирифтанд. ҳамакнун мавсими нав ҳамаи мо шуморо дар пеш аст ва ба ҳамаи онҳое ки ба футзали тоҷикистон рабт доранд дар мавсими нав бароро комёбӣ мехоҳем.